dekat dalam Omoda E5 lah. Okay, kenapa kita pilih kereta EV ni? Pertama sebab EV adalah lebih efisien lah bila jalan sesak. Kita duduk kat Bandar Sarjana Putra, nak hantar isteri ke Subang memang sesak lah. Lepas isteri ke Subang, saya akan pergi ke Ampang. Saya kerja ke Ampang. Sama juga bila saya balik, saya akan pergi daripada Ampang ke Subang, baru balik ke Bandar Sarjana Putra. Jadi confirm lah memang akan ada jam. Jadi kelebihan EV ni, kita tahu bila dekat jam dia efisien, dia kurang pakai bateri sangat. Dan bila dia break macam ni, dia akan charge lah. Okay, nombor 2, bila jam, kita tahu paling letih bila jam adalah kita tekan brake, minyak, brake, minyak. Tapi EV macam ni, dia ada okay, macam Omoda E5 dan mana-mana EV majoriti kita ada ACC lah, Adaptive Cruise Control, ataupun setengah brand Adaptive Cruise Control. Maksud dia boleh drive sendiri lah. Saya tak tekan becak ke apa, dan saya boleh lepas tangan juga, dia boleh drive sendiri lah. Bagi saya Omoda E5 ni, dia punya ACC memang very excellent lah. Okay, macam ni, saya tak payah tekan pedal, tak tekan brake, dia drive sendiri je. Contoh ni dia break, tak ada charge, power negatif tu dia akan charge. Bila dia jalan, baru makan power balik. Jadi memang dia sangat efisien lah. Jadi matlamat kami pakai EV ni adalah untuk, first adalah cut cost lah. Sebab kalau kan perbelanjaan minyak lebih kurang 4 ke 500 sebulan lah. Dengan EV kita jamin InsyaAllah mungkin dalam 200 lebih je lah sebulan. Lepas tu dia tak letih, dia efisien. Kat jam dia lagi efisien dan dia jimat. Kat rumah kita charge. Dia punya energy ACC dia bagus lah. Kita lepas tangan pun dia boleh follow dengan cemerlang lah. Mula-mula kita tak yakin dia follow betul ke tak betul. Sebenarnya dia follow tepat. Tapi bila kereta kiri, kanan, depan sengit sikit, kita rasa macam kereta kita sengit. Tapi sebenarnya dia tepat je tengah. Tapi bila orang sebelah ke, orang kanan ke, rapat ke, kita rasa kita yang lane tak tepat. Tapi kita dah lane tepat sebenarnya. Yakin pada sistem lah. Bila dia break, antara kereta depan, dia break memang sangat smooth. Lagi baik daripada kita break sendiri. Kalau kita break sendiri, orang sebelah tidur boleh bangun tu. Kalau dia break, orang sebelah tidur tak bangun. Macam ni tengok depan ni. Tengok depan ni. Tengok kereta ni masuk, dia Honda tadi daripada kiri masuk, dia smooth je. Dia tak ada macam break mengejut apa, dia boleh adapt. Honda tu masuk perfect lah. Dia tak pelik lah sistem dia. So bagi saya kalau anda nak beli model E5, saya showkan lah. Mahal ke sekarang murah kan.